Shalom, 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 mwene data, akira umugisha, akira kubohoka, akira impinduka mu buzima bwawe, akira imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ije gusohoza imigambi yayo yose ku buzima bwawe. Ndongera kubisubiramo ngo Imana ije gusohoza imigambi yose ku buzima bwawe. Wabonaga ibintu byarifunze, wabonaga ibintu byaranze, wari uri mugerageza ukabona buri mwanya oya. Umva nkubwire, message y'umunsi iravuze ngo Imana ikuye incakura mu buzima bwawe. Imana yirukanye incakura mu buzima bwawe. Imana igukuye incakura zikumazeho iminsi. Ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 5 ku murongo wa 12. Hari ijambo rivuga ngo yica imigambi y'incakura, haleluya, kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Hari incakura zimaze iminsi mu buzima bwawe, ugendana nazo, ubana nazo, zigafunga ibirere by'umugisha wawe. Mu kazi incakura zirahari, aho utuye incakura zirahari, mubo mwigana aho ngaho mu buzima bwa buri munsi uhagararanye n'incakura. Muri famiye yawe incakura zirahari. Incakura ni abantu batifuza ngo ko watera imbere. Incakura ni abantu bakuba hafi bakuryarya, ahubwo bafunga ikirere cyawe, bakakwereka ko muri kumwe, bakakwereka ko bagukunda, nyamara n'abanyeshyari, n'abanyamadini, n'abantu batashyitse ku musaraba. Imana ije gukura incakura mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo yica imigambi y'incakura. Nanjye ndabyemera ko ijambo ry'Imana ntago ribeshya. Imana ije kwica imigambi y'incakura. Hari abantu bari bafite imigambi nyuma iyo ngiyo, bashaka ngo upfe, bashaka ngo usebe, bashaka ngo ukorwe n'isoni. Bafite imigambi muri bo, bazi neza ko bagufunze utazabyara, bazi neza ko bagufunze utazigera utera imbere. Izo ni incakura. Imana ije kwica incakura ku buzima bwawe. Hari umwuka w'incakura Imana data ije kuvana ku buzima bwawe. Hari imirimo y'amaboko yazo, hari ibintu bakoze, hari amaferi bakoze, hari ibintu bakoze bazi neza ko bitazigera bihinduka. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ihindura ibihe niyihindura amateka. Imana data ishobora byose. Imana data ni umukozi w'umuhanga. Imanuwe no kwica imigambi y'incakura. Imanuwe no kugukuraho igisuzuguriro. Imanuwe no kuguhoza amarira. Imanuwe no kuguhorera. Imanuwe no kugutabara. Imanuwe no kukurwanirira. Dore Uwiteka yohereje ubutabazi. Dore Uwiteka atanze icyerekezo byari byagucanze byakuyobeye. Ndavugana nawe wubitse umutwe wabuze igisubizo. Imana yisha imigambi y'incakura. Mama, Imana yisha imigambi y'incakura. Papa, Imana yisha imigambi y'incakura. My sister, Imana yisha imigambi y'incakura. My brother, Imana yisha imigambi y'incakura. By fire, by force. Ndasenze ngo nkubwire ngo ubu turi hano hari imigambi y'incakura Imana yishe ku buzima bwawe. Wabonaga ibitero bigiye bikuriho buri munsi, amahembe ni menshi, uri kurwana n'ibintu bitagaragara. Izo ni incakura. Buri munsi barahengereza ngo barebe ko wapfuye, buri munsi barahengereza ngo barebe ko wafiyarinze, barebe ko byakunaniye, barebe yuko urwo rugo rutakiriho. Izo ncakura Imana irimbuye imigambi yazo. Bayirirwa bakubaririza, birirwa babaza utuye, birirwa babaza inkuru zawe nkaho hari ikindi kintu. Reka nkubwire, Imana yisha imigambi y'incakura. Akira kubona imbaraga z'Imana zururuka zikaza gukubita umwuka w'incakura ku buzima bwawe. Ndahanuye nkubwira ngo Imana yisha imigambi y'incakura. Imana iguhojeje amarira. Imana yibutse imirimo yawe. Yisha imigambi y'incakura. Yisha imigambi y'incakura. Yewe Imana yisha imigambi y'incakura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. Shalom, shalom.